laha endzindza wa xifundzankulu swifukwana swa murhi wa nsawutiso swi lo tshama a ku na vanhu lava swi nga tirhisiwaka eka vona. Tindhawu ta ku sawutisela eka tona a ti na vanhu kambe ka ha ri na ku chava ka leswaku muxaka wuntshwa wa corona wu ta hangalaka hi ku hatlisa. Ehansi ka doroba tindhawu ta ku sawutisela eka tona ta pfuriwa masiku hinkwawo kambe ku kanakana ku tlhava murhi wa nsawutiso na ku landzelela milawu ya ku tisirhelela ehenhla ka corona ka ha ri xiphiqo xikulukumba. Vanhu va lava leswaku vutomi bya vona byi vuya eka ntolovelo. So I just want to give myself the best chance that if I do contract COVID on some or other way, that I have the best chance to have the least symptoms or at least avoid an ICU admission if possible. So that's why I'm getting my vaccine. I am not going to vaccinate because I don't trust it, or the president because he said no one will be forced. Now it seems like they're forcing us to vaccinate. I wish people could come and vaccinate in their numbers so life can return to normal and the economy grow. Ndhawu ya Nkangala yi na nhlayo le henhla ya vanhu lava nga na corona naswona nhlayo ya vanhu lava tlhavaka murhi wa nsawutiso yi le hansi swinene. Mfumo wu le ka pfhumba ra ku kongetela vanhu ku ri va ya sawutisa. Ku na ku chava ka leswaku ndhawu leyi yi le ka gangati ra vumune ra ntungu wa corona. Because that's where we are not doing well in terms of the vaccination rollout. As Mpumalanga province, we've already surpassed 1 million. We are now at over 1 million. But in terms of the percentage-wise, we are the lowest in the country, which we are working tirelessly to make sure that we improve the numbers that we are having on daily basis. Our stations are open across the province to make sure that people do come out in their numbers to come and vaccinate. Xifundzankulu xi na ku lagidi na madzana ntlhanu wa vanhu lava ha riki na corona naswona makungu ya le ku yeni emahlweni ku tiyisisa pfhumba ra ku sawutisa eNkangala.